akojodi many me so sweet rade natural makeup papa just love beauty parlor or dome opposite FBN where and just love beauty parlor and so a good year so dear the boy fashion jewelry mirafo mensem ready umami nkoje aboafo enkratso embrasisia medase Atadre eneya sedenle pedofo sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betini ama nkonya papa edimu na efe na hodini wo etitrufu wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a obia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, no tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Makuma swaji. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenijehu. This advert is FDA approved. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka. And na me juma dinti. Ma po me den hu hia me papa na seba ma po me den hu dia eno ane Jefax mixture bonje Jefax mixture nti mitimi gina pabo atenten so chese Jefax amama your best mu ankasa mini ebema ebema wo so wa ye be mama pa senti ameji Jefax mixture tumpre kopene se eduro no ho te ye dia fa abefu nimdie kwanso eni fidie won suom ena aye ne frenchem kroje ye no nti mayeresa de enu ane Jefax mixture na momitie enye ma penfo oba a oma akwala nofo ana akwala onyenya emfie dumienu FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye Jefax mixture pa. Counselor ye rade. He say ni din no bon wan fa doctor anka ho in fact he say no your friend lawyer kumpala enchana mi isi nkofo televisa kam yanka sami papa doctor DY don't call e wo fear has say or your marriage counselor in fact wakasa e mane to akoma so e me bibia e yemre ene
Misaka no fi ha. Yeah, and I'm here, my dear. I just say, and then I say, many age, but meninje, sir. Minia Bema, Beconado, Mr. and Mrs. Brobbey. Nanke Senko Munina, Ewaha. Nanso Bibinti. By Fiends, me and baby, Miraho, but Senyashe, or Janqua, a sene Mako, and now what can I say? It's Mr. Baby, I will be a Froby. Shit. A clear say, Mrs. Papa B. And I hear train no. As when him say, Mr. Brobbey wa hanedi. Ibia. Na ko kumsha. Brobbey no be Brobbey na kai say YouTube. It's one TV. YouTube it's one TV. Facebook is so actress. So one. Kwaba. Kwaba. Me papa, na hoye. Amiado. Ebusuafo no hoye. Amiado. Eka kete nka mi so agoso. Bezu. Chena maba no. Makoma atom yem. Subedas. Great papa. Cash. Mr. Papa bi, Mr. Brobbey. Ebusuafo ne TikTokers ehwe. Je say obia nim say one Mr. and one Mrs. Neighbor. Na ye share ya Mr. Nkwa say me life nyina ye basa. Wife DNC. Oh. First of all, meda wati efuase. Omo mo hwe nyina. Meda say enso ma be pie o program yi so. Ba ho fe dudu. Oh, meda say. Just we meda say me di wachi. Oh, brother. In fact, only Mrs. the swab fe. Just the nyatse. Eh, na say wa ka say always na e kya say wa so what you say. We show from A to Z. Wow. Well, won't say just in fact. Like na do no fe pa. Ne ho fe cracking camera, I'm telling you. Yeah. Me that's it. Nana. Na ye nyina ye ni age. Ai nam kwaso e ba na ye beduru ye no. Ne ho mfa no. Okay. Obey any day. Wakoye obey dey. Untimi enforce bebre. Yeah. Na we say ogina wo me na order. E bia na akonto ni ntina bia. Ama no feel. Ye nyina nso ye nim say from America to Ghana. I mean more than 10 hours. 10 hours. Yeah. More bread. Yeah. Oh God. 10 hours. And ye nyina nso ye nim say wo ye nche bibi ba ye nche. I think say stress in your market and kitchen no. Ani ani je so ka. Ani ani je no so. Because me so posti, mu nyina ma posti, my video cry say oh ye ba na Nayas show so but then the be CBI ye me rofo a wo hwe me mo ba mu bibre. So Mrs. Amma ba Mr. Waha ye be ka bibia emrepe mo no so mo be cha ye be sign invite you mo bi. Yeah. But yeah, we share sweetheart. Mrs. Papa be an video. Yeah, we show speedy recovery, okay? Or better. We did this said before say he be reissue. Cause we be baby do you know. Now what to? Now what they about what? We did this man way. Nyame adom. Ono so chia pa. Na no wo sene audio bi na ni je pa me sene koma na ni je pa. Nza ho fe na wa busu yenu. Oh. Maria wo. Na make na didi wachi. Oh, brother ni jana ma mitiri mo nyame da. Na mo wakasa. Edi na chi. Patro jami mom na mi di makuma achi. Akuma ho fe dodo. Okay, so why Beconado? Udi anka se shada kemu. Nana me da se. Sai din we na angasa no. Minya free bom. Uluma be fa free Ghana. Ne manyina ibomu prekope inipa makoma konkon ansia. And what time ye dey call France memo. Iti minya contract bi wo Germany na me bobo. Okay. Inti mu no me di angasa de Emmanuel Bequin. Oh, udi ashaka ke manka sanka se wo passport so. Abrochiri. Emmanuel Bequin and na me de bobo. Okay. Iti many je sa kwa we wai Ronaldinho. Oh, okay. Tini abobo nti we are no si boni free kick na no ma no. Na I say me de bia training me yebi na amafo to me din Beconado nti Bequin no BEKOE. Ana mo yi na free no mo de NALD abesho. Ti Beconado na wana me free. Boom. What deceive Ghana for? So what you say? What deceive? Oh wow, that's nice. Mo free him fa. Me anga so mu de me free Bremai. Okay. Say yes asante for edi enade. Ti ma me ye Bremai ni dia ne. Na me free. And papa so free him. Kuro we mu friends. Ya asemu kan kai. Oh.
area ulma fa cheme na ukuro mu menko order but ofan cheme ukuro na ngasa as de bia na but asante ho asante okay so we 100% asante oh okay asante ni pa ole dina ne papa na wo ye bono oh okay ana ne maame ya asante ni okay so we 50-50 onu mum na 50-50 me de say me asante ni oh okay okay ti mo ye nuano mo say ynyina ye sisi me mama say wo ka me mama say na also ni nyina bu ma yes na papa side nso yes papa side na mama say ynyina ka bu ma ye 8 me na me to so second oh okay wow that's nice okay to nyina wo ynyina ye wo agochiro ho no ya me hu ya na me so ye dada ba ase wo hu han sika ofie ye dada ne mama ba ai o ma ya de pa nyankopon mo so fa na ko school I asemo me started free Caveria okay I know where do krom okay I'm friend say aboabo number 1 okay who sana ko do krom me so be hu kuma say okay I wanna me share ba me agasa mu de wo me Ashtown okay enti uluma na busuafo wo do krom won te hona Caveria e school and am di ko wie ewo Petra International School ewo Bremai enti Petra for mo hweme a me chamu nyina me so me Petra ni ai Bremai ehona me koye ansana ulmai ebe mai so de ye nyina ya ba Bremai na papa ebe fa mo ko 1999 2000 any Ibrahim 2000 enti ne say 25 years ni na ye wa bochi o ma me no papa gusu daso daso wow anu na amama nso ma ware metintim sa no wow sanate berafo enkomo no eguso a ekoso no enche bia esese yenya Mrs Brobbey oh yeah sister Kriasewa esese yetimi nyam na ye ne okasa na o fans wadofo nyina etse o voice no makoma etom yim esanse mo ware no efe dodo enije wum entiasie wum odona no odin etimi say no sadaachi bi me be ware bi mu a eye mo ma ware so na mehwe amen na me de aware timi so eni die kwan so ba bia obi e phone no available enche befro na fans na te onka okay that's enti ukoye no abuchira brabo no sen ene koye thank you me that's it who they can call him for is it UK or France you can call France okay so how French many on say oba foforo na kasa ni more den okay yes also ha no twi na English na this yesu ya school to could draft na also switch kasa na say French ntimi ya kasa mu de I am me good with French okay me fluent power French more than say my what time me ebisa mo brofum okay mechanical French na better for me okay so you dem call France no how many years and udi o honum se see him fanka sankasa cause you say o tena UK so kakra enti ye pese oni ye ebo wabakwasem kakra wadaroma okay we dey share with experience kakra oluma be fa ye call France no na menya team bia na me bo yenyina na ye bo France on menya na menya connection call Germany okay nti na ye bo 4th division bi wo honum ti kakra wo ma ana wa ne twa abaresem ana enso ba mu yenyini ye call up and now ana mse no misamra UK okay na me meto me bo no so okay o UK ba me ba UK no ana me bi pry ti no mantumi amabo ni bi ti na wo say me face abrabo ne sa on say uso a wodi enyuma bibrisi bitiri me say opesa wo ye enyuma bibra we na me pese me ya what is opesa ye eti at the moment sa de ne be kate wo no na ma afi wayira because of wodi adwuma ba ko na si woni so sanka e bia o me ko ye e say e amfa nka me ye bi na me ni option bia okay born na no eno no collapses are na say o say me ko ye adwuma bia bi and I'm starting shop near day up and now sa UK and I'm the cool remote truck driver. Oh okay. And no and a boy me ma me gina as bema. Okay. And a woman and ma be pimo a USA. Okay. E kwa be na fa so a share wife. Akwiase wa. Me da senana obusa bi. Me you ano. You are no fa ho de hia me hia dofo so a
Omutie. Yeah. Me share my wife. The be my friend Mehema. Because we are Mehema prekope. We are said the be a wihia yesi Nyankopon bo oboni pa no abo ne boafo. Uni ba bia oboafo be fraba. E bia media na meyere. Sa na media me hu no. Okay. Eti no energy kwaso. Ene energy mu. Me share no TikTok so. Okay. Say social media ya manfo. TikTok ho na share wifi. Mrs. Brobbey Kuyasewa. Okay. Ho na me share no. Na yetimi atena I say 3 years ni. By a worry the 1 year ni. Oh, okay. It's mudi can't snack a cran sana mudi side is a mobile worry. I say also implant train. O start implant train kasa kakra na afi akoye se me mami hu kakra. O hwehwemu hu de we say me de cancer akra so onim. Okay. Cancer be kasa ye nya sa ba me de me wo se me so me hwem hu de twemu ansa. Na hu de kokoko. Okay. Ana me hu se eye. Okay. Eye na yetena. Ona netena 2 years. Ansana most dimo hu ansana maware ade na wako experience bi mu a na ufri mu no anase na ye se ese unya bi mu anase uwura mu bi mu a ese se u study niema anase ho de pese ye nyanze ase on se ewiase na gasa obi anim ba bi obewu ato anase de nam ekwan so a eba ebe obehia obi anim okay etina brabon de ye boko yanim mabobia okay ene de mabesi akuasewa so sabi ye wan bibiri ye virgin obehia obi na ebi ankoyi na akohia wi na we di akoyi na waka ho ye nyina ya ye sa de ni bi timede ne na ma na me behia mere e wo so ware pen ma ware pen o ware for how many years ansana we share ma ware me ware for 16 years makobi makobi pa me am crash me o worry for 16 years my worry for 16 good years me pacho Miss Rebisa one kasa wedding fees because what me kasa counselor I mean no say we too young and 16 years a worry a wetimi atena ho na say we worry intem na on say asantefo no ye hu susa counselor but ye we anim ye ko anim uko 50 years oh there be 50 there na pa ya ko madu do say me won ma 4 when you me ex married me ex wife no me no wo 3 okay and na no ankasa mu so wo ba okay enti me fa ne ba no so ka me de ho tinzi kura no me de me ankasa me de ka eno ho a okay me ka no say me wo 5 wow sana de bia me ka no okay eti meka say one Kuyasewa ma wo baako ya wo baako Akuya so wo mado do say me share Akuya na Akuya wo 2 okay na che say in all no wo ma 7 say sana e be ka no 7 me gitum wow yeah why are they ush yeah someone na kasa and then I say one old wife bi antiase Ghana for the anymore okay won tiase because me na me go okay me ko kan ha na wan tiase okay nti also me keep it to myself okay counselor sure so nti no we share Kuyasewa 3 years e dey impact and I said dey na abeka say Kuyasewa me share na 3 years idie aboa me nhia na obetimi ni abo san common kakra me pa try first of all me nya asomdwe okay as in how asa hoto as in how bema on say emema na ankasa no pressure ne ku ye mo okay na pressure de ba e ya adwendwene eti se ukofa oba na se de bia odwendwene a wo soro odua so as bema okay ba me hia ono no de me hu se magina as bema okay sana me hu no ena Nyankopon da roma me gina ha meti hia me ne wo kase wo hu ma bodju fefefe betwa me tikama glass massage o ho fedodo so na mabo mi chen ya ma be hwe me hwe abetena na cancer e be ye yi okay na Nyankopon ahira me okay na ni nyina so na me yele so okay enenne amanse nyina so ere enim me sisi nyamisha edie na enamdie so na mama maware no eye so simple and beautiful make us social media na so sa moko anamonko thank you nana aware bia no
entokwa wom okay aware bi entokwa wom okay but the thing is yemfa odonko ankwa aware de miminim no yemfa odonko ankwa aware so wo de odonko ankwa aware ahwa na wonsa kosifo okay ahwa na wakoma akobubu first minim okay by ukuma and on your experience no okay so what it uchi ma first no wo de ahofe any wodo ene koye but see a wo se yemfa wodo nko ani ahofe nko enkwa aware ne san huntia say wo de odo na wo de best friends aka ho a like nipa na one ne ko no wo say your best friend motem ho ase mudi nkomo mudi agro hwe aware na na e ko no sa no minim bibre na fa no say I don't know if the omuni say like we a bema or you see your ba or say a worry no ma worry trasa and tisa first na na ye ne sa but you see party nya obi a one ne bo oni ne din koma mutimi di agro okay and penifun bebre one especially the mema ne bebre na yere entimi ne nin komo ontimi ne ni agro okay odi nso ba fansu mame ode ba na ebia na yere kura atwa kaka obetia no umu ade Ada masuma se fensubra na o yisi ana also on say asantifo was ade na say strict bi enye fine okay o kan oba na hye emoa okay se machia oba menini di agro okay etidie bi fie ye nkontokwa mesi ntokwa wa ware mu ba mene no ye nkontokwa eti upese o kire say mun nkontokwa da ana moko within seconds na mat solve because ye pese ye hu how are mo ye mo ne ma ne de menti ase ase odo na no odin agudie na no odin sa na ye de ye hu e wo media na so nti ye pese ye hu se eni je no se na ye hu abonten no sa na tie e wo da mu ana entokwa mo nko da na mo but seconds na ma solve ana dabi o kan ko a okay on say a big word okay ekun say ekun e wa ware na se bia yemfa ne say ebia kasa misunderstanding but won say eto da na say si a counselor oba ne na bema no so bema no so ne na oba no so eto da be 3 days kra na obi ankasa no ho bibi sa na ye pese hu say eya esi ana say si pen e o mo ntem ana ye de ne say yemfa bufuo enkompa so ye de ya say ho no de boa me ni mienu sisi ya da so te ase no okay ye enjoy your marriage no yemfa bufuo enkoda okay say ne akua sesan sisi ya mehu okay se meso me sesan sisi ya akua hu okay but na kane no ye fa ema ana say ye de obi ete ho a se nipa na sesan ye nhye da hunu obu oso wa hunu ba no wabona ni ato mfa ho ene feelings ba me ne akua de no ente sa okay sisi ya akua sesan sisi ya menim se ne bufu sisi ya mehu okay nenem sesan tim mehu de ha no okay meso me sesan pe onso behu okay so within a short time I'm a solve that problem simple me kai na no bi na emsani ikudidwa na ebufu kakra ba no ono na nam se opeso oto ade na mama na nto okay enti ya drive nyina no wa na moko enyo nto okay wa yedin e wo wankona ba na me ni din komo ekua ba me hu so wa yedin na nda me se me hu se bibi nkoyi ti dru fie no ana okwa kitchen okay wo na dua makotena me hwebo na ono so de bia wo fie no sexy wo dress sexy me yere de ojina jalia Mrs papa enyo okra de ya we so what ya say ba no de mi ntwa ma kire mo oh what ya say de wo so wo hye be gina wo no what ya say na gina wo na mani age nti ena de wan hye sa di but wo gina wo simple nti na say de na me medwunu mutim na yampa na me call in terms oyema mo so wadwa de ase manka say ye na ana ikudidwa ma yi bibia woni anya wo ehwo a won so beka han kodu ade na meto no wosima meto na de ya wosini meka no de ya word a wosi mani anya wo am so fache me na minim eno anu ya so ye wi wow ye dia etina che se de wo kan de bibia ni hono ma wo de sie wo yere why be me enkofo bebre be chatew wo ho so ofe wo ho akono kama che se handsome ankasa enkofo bebre chatew e wo DM kofo bebre efrew e wo phone so eti sa calls ni nyina sa messages ni nyina e ba ubiem kire wo yire wo ka kire wo yire bibia na epese hu se bibia na wotimi pemu se ne wo claim se na se ne wo ka kire en se wo do wo yire no bibia ba isa no wotimi ka kire wo yire wo boy yire ma ne ho dana on say building trust no
enya de ketwa okay nti say opese oba do and also opese bema do you need to start building the trust eya na meti bibiri say phone dey personal use okay be bema and also use my phone also your ba use phone say me fa wo dey and also family dey meti sa de na me ko ho ntokwa because me hu ne say ma ba ye ho number ko wo ne na kwetena nkwade ma ye ho number ko ti e wo say na de we no ne de a e wo so de a it me message bi ebe me phone so bi o ka me dware me phone ti me bom text ti me ba obetimi afa ready onu aka betimi reply so wonti me reply be ka kwadwo asomasi ayi sei it bi ekoso bia o me phone so bia de me yere enim ana on so de so minim code that ye yi so it that also because of nkra no so na be ya because in 24 days sometimes kwa hwe no ma ebia o mpese enkware be see the o kan de na chese wo so yere ne ma ekoso oni phone so bia ana ni personal way bia no so ya away wow counselor enche bia me ba so mpacho ye nyina ye nim se na wo UK within a short time any it say one movie ene wo yere akọ join no ene wo yere akotena e ba ne sei o call ye nsoso one ne kotena ye no experience no et say na me da se de tieni de ntia ma me decide say me kotena US no yes me share my wife na ono no ye we school for nursing our nurse na me so me truck driver e wo UK na ye check hwe sika miminya wo UK ho okay ne na ono so no ni nwa no mu nyina ye truck drivers na ne papa okay enti no adwuma no mu okay enti ye compare sika ye gi wo America any sika ye gi wo UK totally different enti na wo say minimum na me move ekoho so ntenti ma me e move ko nya sa de nka oba de okay be ma me share oba won mum na wo say me be waro afro busua ti wo na wo so oba me ho okay but on say sometimes wo hwe adwuma no na sika like mo ankasa mo movement na etu kotena we nchen ana woni ne ko join ni bo mu no we no hu da ana woni hu da dabi me no me ho we yira busua fo we omo nyina wo US o ne ma me ne papa ne papa ne nwa no nyina o we nwa no mo sei omo do mo do so asa wakoye o yire wo yire ekunu no ese ohu bibia wo yire wo enuanom de do sei omo do so se de kakra no kra minim kra no omo be do 7 as 8 kakra na minim no de minim ne maame ene ne papa omo so tibom me pacha enti na ya ware ntintim no enti na tintim wo se me de me maame ne papa etibom onso maame ne papa etibom ene so ma ware ni gina ekunado mo start ye mo TikTok career no before so no yire be join ni abom no wo dey can start ye ena ono so no so start ni dia na se mo share ye no 3 years ni no ena mo start ye mo TikTok career no dabi me di kan ye me de ena no so ye ne de ansa na ye shia okay abaye baako okay me de na me wo media na so dada okay ba ono na Satan no wo form kakra na ni followers na nsheda nya yi okay but say wa benya followers chen yes okay many age oh yeah sure oh yeah okay because obema bi o man yere koso a na ene ya oh dabi wonya sa type of bema bi kura okay because se merinya menya okay and ono so ma me hu se me ye bema wo fie wow eno ne ade a important o ma me okay me too o ma me hu se me ye king wow o di obuo bia se fata ene odo bia e de ma Mrs. Papa bi nyame nshira wo pa bosome mutimi eyi sika sen e wo TikTok because matisi yes TikTok sika wo ho munya sika enu nti na time bia mo post videos matisi yes time bia wo post videos ye videos ni ade na em say man tikra otimi yi be em say $100,000 no kure wo mu ene de sana bi moka okay sana moka but ade a wo bu say de na yes de mi bu say nana wojuma wuyi woje papa na no si ya mpacho wo bem pacho wadaroma mpacho I said the ubusa say na me busa say nana wojuma wuyi bosume say na woje si o de ma si o pacho bia wo bia papa mi chia wo pa ai TikTok ne die nyame nim ne bosumetiko ai se wo ya die ya yitwa wo ka okay kitwa bi ensu ade obenya bi aye I say to YouTube na okay but me who say TikTok no mo twia mo sen dia ka nyina I don't know about
YouTube ne Instagram ne de keka on Facebook ramate but me ni agron call bibre me TikTok to the TikTok. In fact mama ye nije e wo TikTok ne so yeni o me see US for yen na yeni Asante for say krum for yen ya beland. In fact mama me ni age just that as a me ra ho kakra bi say e me ni je say mo belande ya was say there be Nayas shows so any bedi kan ba. I'm so excited na me unshaw pa unshaw no wife unshaw busuan ni nyina council am papa brem kakra na ye ntwa ye ho na afi enkoje nkratomra. Okay. Mechiaw. Vacha mo speech am papa. Mechiaw so. Yes, I bekanado. Yes. I'll be watching them as well. Okay. I shall bear twice be. In fact, I'm catch me say on pe wasem. Oh, sir. Yeah, tama ye kasa ye no na bisa me bra kra ne bisa na counselor ben that's and I'm saying me papa doctor oh my god. You sure pa? Yes. I'm sure. That could have been the one be ku hu no wife. I'm saying if ni. Ti be hwe bi kakra na dey be hwe bu so. Me hu flyer and I'm so okay. At least I've watched them before. Ade ba kwa wo kan ye hia me. So many ne Odonkwa is not enough for the journey of marriage. Okay. And that has been the problem of many people. Sure. Tiesiana ho ofe. Na de yehu ye fa. Ye mema ye fa. Man su share na kakra wo husem. Na ye handsome guy wo fa wo sa. Ba du wura wo dom wia na kesuban ne ye kasa. Kwa ya me fa so am korade. Okay. So you realize that people enter into this thing called marriage with love. But the expectation is broken. We say, I say, the ambeko pay, you know, and I na mepe, and I the ambisusu sen kabeyono. And you see, we call it unrealistic expectation. Unrealistic expectation. That is, me would have been say, Mamma Nantiami, Mamma non from me, Wonko toko to me. Won't boom me. When I make a sacranga the dead, you remember me at and hey, and I say, Jai at the phone, I know say. Say na kawade eti anka. So number one, let's learn this lesson that love alone is not enough when it comes to marriage. Number two, you asked him about there is no perfect marriage on this earth, and there will never be one until the day Jesus will come, until the day we die. It been the words I say, me one day we you know just say yan kase nti ay honda ya no mfom ye honda yan prepreda ebesi na so if we are too mature people and we understand where we are going to, we know how to solve our problems without bringing anybody on board. So these are the two lessons we should learn first. We will come back. Wow, Papa, I'm sure. Papa we go home. Just say from afar, ono akasa onim me don't know me penasem as my father cause okasa e ma ne to nipa koma so. Me dofo yenyina ha e yenyi abofo enkrato. Ye ba e beto so. E ba isia. Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padi a mitrema furniture papa padi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, tomatoes.
Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Ah. Makuma swadi. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenichehu. This advert is FDA approved. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na seba ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi gina pabwa tenten so. Just say Jifax mama your best mwankasa. Mini abema. Ebama wusu wa ye be mama pa. Senti ameji Jifax mixture tumpre kopeni say. Edro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so. Eni fidie won suom e na ye ne frenchem kroje. Ye no nti ma ye resade enu wane Jifax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a oma akwala no fo ana akwala onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Jifax mixture pa. Berafo nyankopon hira so da ne da onyame ho abotre na eya na emeya na ebusuafo egu TikTok be ka se Nayas show yi de ye kama nanso eye too short eye airtime no ye time na just 1 hour pe na 1 hour no so eno amu ne ye de bo commercials me show no so counselors ewom sign the BP calls into me so pese dwumadie ni ye maye time ni bi ka ho no bibia wo bia no dwumadie bia pese ye bo ho daru bia no fabre na ye mo ho daru emfa emma into me so ebusuafo amugu social media to da me hwe YouTube anko for say na yes wo mani panen kasem wie kura na wasan de question fofora pe ne so ho ahwa me pa mo choya munya me ho abotre esru TV adwuma ene esru social media de no social media de ende wutimi bisa time but we no eye TV ni de bre and e de adwuma yankopon shaw erafo kai sa atare e hye if ladies in collections me tiri hwe fefefe so e cute cat palo angel drinks ye me pe ye mani angel beverages die eno na Ghana ni abrochi obia Jifax mixture pa na Picassos ni die memma abazobodie eno no tutu America na kwaje odi papa go furniture enkonwa papa ifi many makeup is so just love beauty palo entwaso bedase Mr. Brobbey yeah tana me pese me bisa say edian e na betumi atete wo ne oyere entem kwashe we de ano wonde anoden de betumi atete yentem de minyi ni se nyame abosa de na ba sase so agi se ntu pese o kire se agi se owu ana be sure owu pe de betumi ene no krant te yentem ko mawu no still won ware biem ono so wu amanya de me ware biem okay enti ye bisa se wo yere emfom so ho so ko chiti a ofa wachi a unya no nyame pangu na bo sam femfra okay ebi nsida okay because cheating no gina on ma no ma bebre before so be cheating na ye wan kasa na sometimes ye wan kasa na ye criticize no okay yes yeah okay into pese wo kire me say na chese wo so chiti a ofa bibi atumi si na make na atumi si ba enti say wo so fa ire chi a nyame mfa sa ma nyame mpengu esi a okay ujidi say akua say wa Mrs. Brobbey ujidi say onja me reason is say na me ko cheat no okay eno ye one okay e di ntina me ko cheat okay so mo reason dia no no ujitu for reason na me di ntina me cheat ya fine na wanje antuma na me ko ye ya ontimi fa nchem sa na Bible so am ya tia say ade etete oba ne be mantem eye dwaman nti se makoba dwaman okay na akua so mfa nchem ya metena se e wo se mete ase okay
Eni kwa sam ne kontakwa wo se betiase but awarefo ni bebre anadofo ni bebre obi timi fa ne kunu echi counselor obi timi fa ne yere echi but esan odo na emu odu ne bone fa free a ewo ho nti wo mo de chiche omo ho esan tena eno no so counselor odwen ze ye de chetena so still me jundi ye de chetena yi fa woni sani ade bone che okay isuro e wo ne esi ye ho no e wo wakom wow ene wa adwene wow nti me de ache wo de na so mi hu mi susu hu senya kane na mi hu it would ye won te meji we de ukokroma ba matiyo na so mi but odo no enye se kane no no odo betimi awo ho na so gidie so beti na council odo wo ho na gidie nso nim no eno so yade foforo eno na ma ne yehu se mi gusu do se na me do na so mi nji wundi biem te mi nji wundi biem no oyu enye mi yu biem so ka se wo kwa ba bia o ka se o mi nji di se ho na wo. Okay. And you realize that trust is the foundation of love. And so when I can't trust you, our love is not stable. Wow. Thank you. Mr. Brobbey, we busuya for anyway you busuya for omuntem ete say. We dey medase pa so busa sa question ana. Abusuya e ya de bi amekoju. Me fa ni agro. Abusuya is very important to me. Me fa me mami ni agro, me fa papa ni agro, me fa me nwan mu ni agro. Me nwan mu kwa metima ka say me sometimes you mu sin chan kakra. Okay. Ba me fa abusuya ni agro, nti ma fa akua abusuya se me yanka se ma abusuya. Okay. Nti ono so fa me so me de se na abusuya. Because ye hu bebre na etoda efe. Ye de yakomam ye tirim no ya adwene mu ye bibie mu no ye fe o se odo na no odin. Odo no ene abusuya no eye baako, but ye bekom no na counselor. Ebusuya ne mienu no eja dem gidigidi but na ye de yehu ne se e okay enti no enu ti na ye bisa no eldi ampa but okay nyame adom enti na se so person kire se Mr and Mrs ebusuya no odo na no ode emu odin pa wow ena ni nyina so be den a ejina ye mienu so ena de bia meka no se ono no ankwa ankoka che ne maame ne papa ne abusuya se kodwo si na me so ma ankwa ankoka che ne papa ne maame ne abusuya se akua si ni ya okay na che sa wari no ejina ho ma mumi yu yeah I need build it if it is some wari ye no woni onam fofo ana wonam fosemu etesen akua nso so ene ne nam fosemu etesen she is my best friend and I'm so me your best friend ye ni namfo bia bi kanen namfo ane ye won ye twam wow na me kase ye twam ane nte se ne obi ayaka ye no wonya aka ba mutirim asem mintimi mefra wo de bia no wonyina fon so da bi mini sata ba me ne me mo be gina fon so na me ye adwuma ne yidi nkomo obeda benyane obeti se ye gu ani ase ana se ye gu ne wo yire ani ase ye de abusuya nyina bata ho ye rewra bu ye twetwe abusuya ne nyina ewrem eya sen na wo fa no eya pa by on say social media no ye na ya ma ye ho kwan ye de ho akobram okay it in sometimes no bibi ba we have to accept it okay because ye na ye de ye ho akọ fa ye me wow emuma eya ye de obusuya ba na edi watema eya na eya ebi ato ye da so wa woni twa social media so bia me am kasa me yere kra bi ato asem ba kopo okokan I'm so great say oyire oyobi a oye very humble I say twetwene ho nhye I think say ka say be interview also says the atwam de Mr. Omani ntwam nko me pese obetwetwe kora bem and I'm so glad say o ka asem no e kire me eti ekobasa na ebusuafo no so omofa ne say because ebia na momo de mo ye okay mo ne ebusuya ne be kasa but back door no ebusuafo no e ya na sen na wo so omo feeli akua ebusuya eye omo dadin omo nye dede omo mpe omo ho asem kra abusuya but for frɛ ye number ya eda o screen ne so na fra wadwenkyerɛ fa brain 0551669325 0551669325 frɛ na fa wadwenkyerɛ every German US burger so what you say Mr and Mrs Brobbey Mrs di woni ha nanso idua na nkasa ewa ha ekua se wa ene ne kunu be konado odo ye ntozo Miss akua ankasa busua de omo dadin okay na me de na bija kakra wom okay me ka no kore omo ni so hye ashton for de okay oni twa kumasi ashton okay me ma me say ye di matema ana ye di akua tema
on so person ko so life could diatem mama ye so kamu de bia sem wow bese no woni na busia ne nnuan mu nyina buso bia buofu bese mo ntombo ase eye men na me de me ho akọ eti mo ma ejane ndere enu asere e be ba fom Ghana for ya so ma ye 1 week acha 2 weeks na obi di ya ba be kanta what you say eti no okay eti abasa e ma wo mo nso so sen e na mo fa no ya mano ya Santa Cruz no mu ye ayi ni bi ba ye mo ni mu ma okay ya na ye di sare se mo ni mu ma but nkra no they are always happy no be bia ye bia no omo ye happy me ma kra na se be mo ba bi no omo hwe me okay ana me make sure sa ade a me ye no enkofa ade e be ha wo mo dachi enfamba ade a me de me show wo social media so ye ondo eti me ba no se okushia oba ana okushia be ma na hwe de ye papa si di odo na okay ni kwa so nya problem good asensa oni akria se waware ye no wone wo ma no a di kan wo mo de dan oni om ntem etesen oh ye okay pa wow okay pa counselor acho brim kakra therefore bomodia frame me number na last number etwa 47 no Freddy last number eye 25 no ye ni shata we kokko na me da ho no frɛ no 47 ni die for agent e fa WhatsApp no so afana baba agent kakra bi wo se to de bi ni ye bi jaya wadea na society family expect that people in the jaya no be ya tamfo okay enti ye ma akonya sa da ho a ye nya kwan se mbofra ni bi kora wo mu me ni wo jaya wadea kwan ye fa so e ba ye it's not too important. The most important is that we need to Papa so mama. Yeah, hello. Hello, good evening. Good evening. Me pacho udini baby a free. Me did Daniel Kwachi. Okay, Mr. Daniel. Me free Dungwa barrier adegono. Me pacho ya brand nti yanko why, Mr. Yo, me usho no eya me depa. Na me sure. Na what why is it? And program also a nice program, but many who can be and I walk up, but who can sometimes of a good deeper, of a good na me so me sister. Then I didn't know. Okay. I said oh yeah grown the bar after that so I said me lie. No, I got his name. Joy, you know, on grown. Okay. I'm sure. Yeah. Sure. Because they have it. Okay. And man also so need me only Obano. Okay, when to me any so yeah, that's a council and patch whatever mat to asoma. Remember unu binja awade na wo mambe. Okay. Mbofra no hu achen awade no. Okay. How dey me most often nkwala no innocent. Okay. Omo kan nti e ba ya oni ukunu ana odija. So I think this is maturity. So me no we ja awade ba ye made. And I want to matter for let's communicate and raise our children. Remember communicate. Wow. Me papa counselor says only oba and abema motsena na mujaya enkwala wo ntema mo nya atamfo mo yadofo. Okay, na nye bema mpacho. Oba fufra papa mpacho so mama me ba. Hello. Hello. Hi. Me nua bema mpacho udini baby a free. Maso the friend Mr. Boy, the Casafi Asarabuche. Wow. School Johnson Elakra. Okay. Oba me face problem you ma rempa na the person kaminya counselor number nanka. Yeah, anani nyama personal number nanka me fa me sending to my. Nyamisha. Me hem one with ya one. Nyamisha counselor na no be see obebo ne number. Agotumi afa. Yankopon wonhira pa. Papa, me your question be say bisa no ntimpacho brem seconds ma me na me bisa no. Where you want? Okay. Entu so say ya na ma no e na ye jealous. Oh. E mani meme nyina. Oh, okay, both. O yere dada ukun dada me frefre no. Me frefre na o yesa na o nyini wadwini mu. Wani anda ho sa. Sa se mbofra bi wo akira
obo shebere nsu krayen ye ntumi ne wonko na omo da chinke it doesn't make sense. Wow. Is we know where jaya na wo firi se won no me won pe ma se bi ma yeko na so ye menti Nyamisha papa. Mr. Brobbey, since I know you try and trod do saying and I say adada do was saying and we do yere. Wan kasankasa we ye wie na wotsena se a ukɔpa ne kyɛw ana aka sɛ ade na me yes sir. Medase nana mintumi ndada no mintumi fa nsɛm nsi no okay me se me kodi bɔne sisi ana meda hɔ kora na wan hwe anem kora mekasa obekasa ama na ya kyeme wow ntimi de me fa hwe nsi no wow dabi okay it's wunya bi da dabi 3 years in me ne tena yi okay on say beginning na ye twempena no send ye twempena and ye nhyeda enim ayibia me de makoa fe nam de me try look nti sa time no onu ne ma fufuro bi so di nkomo bi up and down me na afi mu no wo de achew say na wo kra wo ne make kasa ne oba we kasa so on say no enu de say beginning it's 2% o try and say since wo fa wo yire no ana wo hia wo yire no till now wo fa na chida menye bi da wo ni oba fufuro bi ankasa da dabi menye bi da Mr. Brobbey. Oh yeah. Wunye bi da. Dabi. Ekoba sa Ghana for yanya odai. So omunya me dai se ma yedai. Se ebeto abonten se wafa wo yiri achi ana wada wo yiri a. Yanya odai. Ena na sa ena ka mawu o. Eda me fa na chi die ne ya chi me. Ena mawu. Ana ka so me boa because de me so social media so yi. De me show kire mu yi. Na me ko na me bai. De we am si no ba we city. Na ma fa na check of ba foforo na mo kra mo anka o me cheda choro notebook o me ho chese ha e be history okay ma so be ye papa advice be e na mo worry yi matena se dia mammo ho etimi aboa mo till now emfa bufu nkompa so okay emfa ebufu enko empa so okay ebusia for me pa mo cho your number na your last number 25 any chat on I don't have it in me afre also yes remo okay yeah and fam ebufu en compasso okay na fo bu na mo odo no ntuma muni agro en fa bufu en compasso okay me di agro pa mema o say me di agro pa okay e de na obi di aya wo ya ye bre na so up till now obeka say we di me fa nche nipa ne da Wadaroma. Nana. But how do you hear me within seconds no? Bonito fine. Obia was having we be. Madam for pa menene boku suata fre. Na sabi. Baby amete. Na woni bi. Na me so no mu a na etri onu mum be yi me mai. Aye say eno mo bi a wukom bia no as boys there. Wo bi a anye bi omunye obi pa ba ko abeka wan asma chense. Masa say na mikum of course na say na mikum no ene ye say na me yewu afei wo de beye wo ka sa say na me ye no de mikum no do da to nchen ba say na me ye no na wafa to no kotodwem na wafa wachi na afei wakoka ana so wakoye ade bi me say me hu dwiri me ama enne mintimi me pese me hu nipa ni picture kra and I think say somehow we know enye say me decide no be shema kuma ba mama me ho me ni ada me ho so okay se ne wo hia me kura na o chia me a me meje so okay be se me chia ni bi but me nkan ku me mfa me trust me okay se no me trust o say unji ni pe bi en se me nji ni pendi but o yere de uji ni di me ji me yili di uji wan kasa so hu di me se me ji me hu di okay Mr. Brobbey ya me won sha what amen what can sem be brave yedase anywhere futsu awodi abrayin ensem a yaka nyina no obi a opese wo ware anasa warefo a wo motete sesene a mote fefefe edi futsu enkran hye arechichire ena wode be ma wo e ba cho camera ni hwe mame akasa medase nana the meka chire tifo nyina o mugina o mohwem nyina ne se when it come to marriage ana odo ensem is between no oba no abusuasem fato nchen na ade ye abufu se mo kontokwa amula kompa so ama ade ache emwa mo respect ndi mo mienu mo ntem eboa pa respect no eye ade kese I was say di awaremu ana say relationship ankasa enye
aware nko a relationship bia beko bia fa eguo ekom na de ba ko so me say nim ne say meje kama di nti se wuyi akoma mu edo obi anase ye ade ma obi na wa som yi na ode bone twa wo ka me say onyame twa nipa ne ka ansa na wawu wow eti meje sadi ni di kama eti fa odo ne fa nyansa fanante nana ene obi ayo bone a wobu akoma agum anu nti no person move on akwan the next one because we say won so be there dabi the way they on so fi say wo wan nye ne bone okay ene ono wo ye wo saa kama bedi no wow but so wonim say wakoma mu aye bone ene ma nipa no ye wo saa sister opa bodua de opeso ye bia emfa because wo ye bibi ene ma nipa no ye sei sana me de medenam wow eno na aboa me bepem ne nti say wo ha na wotie mi a na obefa dia ebebo ha wankasa Yamenshao medase na Ghana mobile edian potsi ene ma mo de ba Ghana obedru ene dey yo medase na first of all me wo charity foundation bia mate wow I friend Grace Overflow wow I Grace Overflow nyina me chiamu nyina omu nyina hwe me me ka kire wo mo sister Rita okay sister Kuya afia dansoa me kase me bodi omo do so ade beti me tia mu nyina omo nyina me ye boa wo omo ni bi e wo kruma eno so na me di hu djuma pa e wo eye Ghana ha me bana se obi tin kwanche ne oni bia na bibi ya ye me ni hu se one wife mo ye dodo mi follow ni nyina but won se dodo na ya na mo mfa meto abonti enti ya na nkofo ni enti sa foundation we obetimi de number bia to dwa e bi obi pese obe join obi pese bia obi kwa ho hie bibi se na wo kan ye pe wo number bia betimi Ghana number na se number bia obetimi ye wo TikTok so okay eti no se nipa ne pese join ya okay eno ane se wa contact me wa choro me omdie mo se e bia pese oso wo sa akoma na ye de boa nipa no okay na waba ye nyina ebe ne pepe we kro no bia nim okay ye nyina na ye yi ntoboa sika kakra bi ye nya no ene ye de boa won mu ni bi me for sika me truck driver me yan usika truck drivers me yan usika it is a would be ba me yakobo obi a fan show December usika that's why a truck driver e wo US enye Ghana US we pamocho agochi me because that mean papa bi e wo Germany no truck me xxx o sika bruta mo sika we sha mo pa eti pacho obi e hwe wa onko bodin no pacho hwem na o camera no Grace Overflow Foundation ene o TikTok ana me TikTok no so eye Bekonado ana yesa wo ba ko Bekonado ne akuasewa ayesewa ana me ameye de so ye akuasewa follow ye 3 page ni sinyina de o hia bia so be so no ye di nkomo so a ye wo Instagram Bekonado ne sewa na ade ba ko na sorry ye bre na so kafra fa cheme pa ade atome yirani okay eye ne papa maame ena da fom enso kan obi na ama yaba etino no me mamo yako message papa bia no ho fa ho fedua enimonyamfo me ma oni abusua ni nyina yako on shedding wati enso kan obi na ama yaba enti se eye ni ye wen eye da ben ye ne se bi obi pese obi ja 22nd of March 22nd March ye be okay ebisi wo dwaso ne ye no enti se wo pese ushia meyere ana ushia me ankasa mi mu ana se wo pese obabi be support ye ya momna ne nyina yinsu papa no e mama na ye ma nto bia pese obabi obetimi akọ udi emu na wakọtro ebi abrapen sorry ebi abrapen me pese be support me pese be jaw okay me pa show you me das counselor me pa show any die kwanso a o final west to adofo wo mo ehwe pa show camera eni tuye fo pa na fa o telephone number na be bi asafo no wono pa show fa to jama ade a 10 wa wade ne plan hie ade a friend silence treatment okay is there be how na ye wa agini so be mbere mu na 2 days 3 days ye be ma time ye wo ba time do won I man the tires esu buy no me ma pesa de woni obi twempra na be mbere mu na 1 week be ko be ba no block na abo wa wade na tires ma ku fifi yes e ba sakra e ma no mo ho nsori my feelings ni nyina atete ko obi ni na bonko ye time especially man who is so responsible okay obeba fie ni womro obeba fie ni wom oye bibi na nya because e bia wo be kra opese be ma no kokwan so ma na wo ye ni say wo be den wo nya feelings kra na wetimi ahwe anim dia ba be ni wa umremu na obeba won obeba won chen na isa wo pam no of course enti okwa bonti so no ko bi ko ba na sumwie no amba bi ma na wadane mpai okay me patcho enti e be say silence treatment there it's not something every lady should practice o hwe na
hour can once want to mean can Jainako period. That is it. That's all. Me pacho you. Me say what we time. Not me catch it for say omuntie papa yi pa. Okay. Somehow be me metie na no for so many years, yeah. Sometimes to me can some na twi me. Na twu. Esa na wombi. Nkane no. Okay. What I say it muntie no. Okay. Or cancer man. Yeah, you told me. Say mbetie nkwa dia me dey. Me mom dey na metie. Okay. And no aboa so now. Nyame ncham papa na bekonado e kan wo se na otiu ansa na obe ware. Oni akria se wa be ware ye no so still omuguso etiu e na aboa wom till now. Nyame oncham papa mpacho hwe wo camera nim wo telephone number. I and me 024 asa phone baby 515544 0244 515544 sorry the City of Wisdom Center or Alhaji Israel and on my Facebook page DY Donko ubo DY Donko bia any page you want to go through you can get me there. Okay number ni bi 0244 515544 name YouTube Nations Counselor _official. Nations Counselor _official. Papa, me ba Nyankopon wo nhira wo. Se me to nsa frɛ wo a, wo se me bayi. Hwɛ de wo ye nyina wo ba ga na wo ye nyina me hwɛ wo ye adwuma pa de ofrudua pa na epia no nti me ba be support wo. Eno kra oba ne ka be gya ni si kwan so afa no wa ye stress but o make ye na me nhira mpa cho. Mr. Nyame nhyira wo ne Mrs. Nina say ye to nsafrɛ mu a mobile Nyankopon nhyira mu efutuko bi ade amayen bia ye befa yeda mo ase pa ebusua ha na brand be makwan ye dwumadi ye de esi na Linus Foods say there be so mu free US no mabadia Mr. and Mrs. Abadia abe natural abe or the abasesi a wo se ye mfama mu box baako counselor so de ye baako bibia wom Linus Foods just contain natural wom abe prekesani abe bedrini abe nkrumani ademe ginger and garlic bibia wom enu nti Linus Food say yemfa emam mpacho mo na se emam Linus Food so see yemfa ma Mr. and Mrs. Bekonado Mr. and Mrs. Brobbey ai nti mpacho mo na se emam aha ena brand be makwan na edijumedi nisi nyame onhwa mo dasane ye be sign e share